Amankrado Agradaa BJ ye gina phone so di nkomo me Amankrado Agradaa ye gina phone so di nkomo minim se di Amankrado esi manipulate minim se di Amankrado tie e wom se na Agradaa akoma ye den akoma osoro what you see ba empanifo se etuo enye piafo na timeto wom se Agradaa ware yegu why because na Agradaa tie Amankrado or you close to Amankrado even more than Nick Nonentity. Omaya de share mama kwa ba ediba attention TV so e mamu PSC na natili na ene yesensema etwagu ye social media so mede ba besom eye omanga na munim se meji mekunya kese ne se dia yesema etwagu ye social media nyese mede eba betesemu ewo attention TV so ede amamu ene asembe na etwagu ewo ye social media no eye ya apostle Antwi abeka insensembi ede afa eye ya maame Agradaa eho eni BJ eni eye Amankrado ehun ti se ni ye maame Agradaa eye we manga na he ne empuwa wo two ene ni prison na woko nyina ene Amankrado na eteche se Amankrado ye evu ankasa se onye ne hu ti se be ma papa onu na tai bibia ti se ye maame Agradaa eye nje se eye BJ nyina onu nyina na ti se omutai etwe ene omudi sebi sa ensemfo ewo ye manga ne me ye apostle eye Antwi na e kasa se mumienko na mumienko tie eye ne apostle Antwi eka efa ye maame Agradaa ehun eni BJ ehun eni Amankrado ehun embra na montage abrante na friend hu ohin no emame ya na sa hu ohin betnase ebe diatem and the song kubiem adentina monene come back door and the song kubiem adentina monene come back door Agradaa song kubiem monene come back door why hu bisia bisa obiem na money Agradaa ko chese ensama hodo pi ene pie free oba you see yeah mama min chama de ba ko media iso sa case where abe mu be hu enkrofo a omo wo omo ankasa omo kura omo ankasa motive e wo media iso either so ye blogger ana oye viewer maybe oneme na ekon o viewer na odi wachi sana me nkono enye wo na ope wi o me na o time enti no se wachi enti moment a wo be kasa oneme nkon biem no ono benya problem one wo benya problem ebi na ekoso na ono enti me minim se enkrofo pi ene enkrofo pi ntembese minim se asoche a ebo na ono e de nyoma pi na besisie yenti asem ne pa yenti asem ne sa wo hwe abozeke camp now sa abozeke fo no wo hwa enkrofo pi ada won ho di se omu ni interest e wo mama part abrabom se obewu se obe sorry se obeda they don't care ni omu hia ne se mama part enye pillar ma won na omu mfa pillar no enye ni omu pe e wo media no so emfa meki omu sika enye ni oma hodo enya kwan ne nkrofo nko ba me tie me ni personal attack mo bia o dabio me media no so dia me wono so no se o de samfu twam o manim na me pese me bua wa me bua o me so that's it. But apart from that, said the away ya me kan ye no o tena o so nya bie ma why say me koso attack you debi etu atwa what I say because me to me say memre a e wo wiase nyina emfa transe da bia me de ko entokwa debi ba entokwa ba ye be ko eno ntia se entokwa no twa kra se no me prema ne ntwa ye won tokwa bi ho a ye prema ne ntwa won bra wa hu se nipa no o se suma se di bone yes etina bo me ka bibisa media I was me say opie ba ene na o se apostle Antwi ye kwasea na me pese me so a kwasea na o se me no eso akatua na me de brew
sa wo beta se na so apostle atwinim nyansa na ma respondi wa nyansa na se me wo no eso respond na me de brow nothing as bibia nka wo bi asa ka bi chere me ka bi cho ewi obi akọ ne baby asa social media na Agradaa ka asem bi ena no atwemadwe kosi baby o se o ka cha Amankrado se ye de nsa agumi so enti misrem entokwa no ye ntwa so Amankrado ka chere ne se o baaye no na ye di ya agro ti sa word no o baaye na ye di ya agro e wa ha enuoma hodo e koso media no so no omo na fa ne se game e agro some viewers no bebre so afan say game e agro enti enkrofo nya omadwe so mbema asoche a ehuru media no so no adwuda omompe because eno ne omo company a omo so didi omo enti tie ni Amankrado ka kire ne boss o a wone ne nam ne defo na da bia oditwa oka eno ye odefo obi ati wa yepa oka kire ne say tio oba ene edi agro dada agro wedi atime threaten pe onipa kokun a wokopa Peter Paradise akunu no e agro ma Amankrado o me ade hye me sa makwa by the by attention TV se ne mu amaso mu kotie nsema apostle ka edifa mame Agradaa ho ne bridge ene Amankrado makra mu da se ne isan be share attention TV so